Evvelu ma yuhassabu bihi abdul yawmal qiyamati as-salah. Prvo со ке манушко вол пучло hem kadıl hisabi ko yawmul qiyame tano namazi. Prvo со ка пучел о Allah azze ve cel tut hemman o tu miro robi araklan li pazingan li tiro namaz klajningan li tiro namaz. Кога си не пучло пејгамбери салаллаху алейхи ва саллем, ја Расулуллах, ејул е'амелу ефталу фил ислам, ја Расулуллах, ковајтано највредно хем најмангло дело ко Аллах субханаху ва та'ала, пејгамбери алейхи салам ва кирга ес-салату ала вақтиха. Te klajnine o namazi kole skoro vakti. Te klajnine o namazi kole skoro vakti, tano delo i badeti kova najviše raduinje gospodare te bareke o teala. Palo ispovedi be Allahe skoro jekhibe o teuhid, na ne pomanglo i badeti ko Allah subhanahu wa ta'ala taro namaz. Jalindоја кава о асхабије пејгамберескер алейхиссалату вассалам на промукена сине јек намази ко џемат. Вакер јек олендар Wallahi Saranda berš na diklum и мен ми репалескири косаф. Магате вакери увек сум се ко прво сафи.